नमस्कार सांग मैंने मुझे मो नुआ ब्लॉग को स्वागत करची। आज देखो पाग पूरा वर्षा पाग देती वर्षा अल्प अल्प पड़ुची। एपटे आम पिला माने कूहटारू माछ धरुंच खाड़ी पकईकी देखु माछ एतिक अच्छी माछ देखु केतटा कौ माछ ना कि चाइना कौ मामिना कौ आज आमर फिस्ट हो ना कि माछ भजा हम फासीटा ना खाली माँ खाया पिला खाया पिला खिया अच्छा टे बस सब देखु आसलानी अछ एटा पूरा या चमन प्लस खाई बुद्धि जो ना ना माछ ग्लूकोज खाई आसुनी ए चमन प्लस खाई बेसी बुद्धि आई सारे पकोजन आनी से बेले चमन प्लस खाई बड़ कंडाटा ये बनी सी कोन टिली दिया लाखे टिली दिया लाखे लोक चेंज हेले माछ आइला काला के हेले कोन टीने एडर बेसी चला कि ना कोन टीने सी हां सर आउट बड़ तलाणी रेडी कर तेल से आज बोतल खाली पड़ियो भजा आउट बड़टा नहीं ऐसा खाना बरिया रेडी कर पक्के खाए भाजी खाई दो स्टार्टर आइटम मेरा मेन कोर्स नहीं हां सिक्की दी एई दे धरे चल लगे सेदरे नहीं कोंटा अछि धरे कोंटा नहीं एई मर जाऊ अरे तो पाउना दे ये 25 टा खाड़ी बर्तमान आउ कि पड़ुनी माछ आउ 15टा 16टा खंडे माछ होगलानी चाइना कौ देखिपे केंचुआ बर्तमान गला हूँ कंटारे माछ धरा हम जिया कहूँ ये जिया कोडी मिलुनी ये केवल ये नयगढ़ बहुत कष्ट रे माटी रु ताड़ी ताकू आना है हां कि नहीं माछरा मंजी अछि मंजिया माछ नयगढ़ इटा बैटरी मिलती आ कोडी मिलु खाड़ी बर्तमान पक्का हला माछ देखा केते समय पर आसुजी किनै खइनी पकई किना ता निशा ए आई जोडे माछ आई जिमो माछ एटा एई बेले 25 टा आ कि जगह बड़ दूर पकाओ बड़ माछ खाली छाणी की कल को खाली कल कम छाड़
ଆଉ ଥରେ ପକା ହେଲା ଖାଡ଼ି 17ଟା ମାଛ ହେଇଗଲା 17ଟା ମାଛଟି ଚିପି ସହ ତଳେ ଖୋଲିଯିବ ଏଇଟା ଇଏ ଏଇ ଖଇନି ପକେଇକି ନା ମାଛ ମିଶା କରେଇ ଦଉଛି ମାର 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 ଖାଇଦେଲା ଖାଇଦେଲା ପଳେଇଲା ନେଇଗଲେ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହବ 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 ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ଅପେକ୍ଷାର ଆରେ ଗଲା ହାଏ ମତେ ମାଛ ଆସିଲାନି ଆଉ ସେପଟେ ଜଣେ ମାଛ ଧରା ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ବଡ ମାଛ ଧରାଳି ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ ମଇଦାନକୁ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ପଳେଇବେ ପୁଣି ତାହେଲେ ମାଛ ଖାଇବା ଆମର ଟମାଟୋ କଣ୍ଟାରେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମାଛ ଧରା ହବ ଦେଖିକି ଟମାଟୋ ଦେ ଟମାଟୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ମାଛ ଧରା ହବ ଆଉ ସେଇଠି ଆମ ଡବା ମାଛ ଡବା ଥୁଆ ହେଇଛି କୁହଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କୁହ ବହୁତ ବଡ଼ କୁହ ସେଟା ସେ ମଝିରେ କାଠ ଝିମ୍ପିଣା ତା କୁହ ନା କି କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛଟା ଚାଇନାକୁ ଭାଇ ଦୋକାନ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଅଜୁ ଭାଇ ଆମର ଆର ଖଟା ନ ମେନ୍ ବ୍ଲଗରେ ବାହାରକୁ ଆଇଲେ କି ଭିଡିଓ କରି ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଉ ନିଅ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁମକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଟମାଟୋ ଧରିଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କେଞ୍ଚୁଆ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କେଞ୍ଚୁଆ ମାଛ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାରେ ଦେଇକି ମାଛ ଧରା ହେବ ମାଟିରୁ ତାଡ଼ା ହେଇକି ଅଣା ହେଲା କେଞ୍ଚୁଆ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁମକୁ ଏମିତି ପାଗ ଆଜି ଅଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି